there are no long-term loans as SAA, because the entity doesn't have a guarantee, so it can't go out in the market and get loans. Ikomiti lePhalamende lelibukene nekusetshenziswa kwetimali temphakathi live ukuthi iSouth African Airways iniketwe nguhulumende imali leng-38.1 billion emarandi yekuyidakula. I request access to resource. The resource can be a device that at this current stage can be easily monitored and managed and controlled without any security risk by the respondents, Your Honor. Inkantolo lephakeme letinde ePitoli seyilahle ngelifasitela sicelo lesiphuthuma kwesemgagadleni nembulali longuThabo Bester lapho beyafuna khona inkantolo ivume ukuthi aniketwe ingqondo mshina. Kupnawo plus miyela la khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba entesiswati lesithetfula bukhoma silak SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi letindzaba tiyatfolakala ku Facebook, YouTube, X na ku SABC Plus. Likomiti lePhalamende lelibukene nekusetshenziswa kwetimali temphakathi live ukuthi South African Airways iniketwe imali lengu-38.1 billion emarandi iniketwa nguhulumende. Le mali ke ibhatalwe ngetigaba letahlukene kusukela ngeminyaka wa-2018. Lokhu kuvetwe lihhovisi lemhloli mabhuku jikelele ngesikhathi avele embi wale komiti mayelana nekusebenzisa kwetimali kule nkampani yetindiza. Lihhovisi lemhloli mabhuku jikelele litshela likomiti lelibuka kusetshenziswa kwetimali tesive ePhalamende ngesimo setimali te-SAA nePrasa. Lithi sukela nga-2018 SAA yatakulwa ngemali leng-38.1 billion emarandi. Currently there are no long-term loans as SAA, because the entity doesn't have a guarantee, so it can't go out in the market and get loans. So it's reliant on the little money that they are generating from their operation. They must find ways of making that they pay for the current operations and also for the expansion plan. Skopa sithi kunenqubomgomo nemthetho lekufuthi ilandzelwe nayithatha tinqumo. Timali letisetshenziswa nguleti nkampani tembuso tenyuke kusukela ku-22 kuya ku-44.5 billion emarandi kule minyaka lemine. What we have right now is a 100% public-owned entity. We need to decide as the government whether it lives or dies, and the circumstances of its living or dying. What is clear from what I gleaned from the AG's report is that we can't have a situation where it is just floating around and kind of surviving from day to day. Lelikomiti liphindze latshelwa ukuthi iPrasa inetinkinga temashayana kusetshenziswa kudlapha kwetimali. Le nkampani isola ngokuthatha isikhathi lesidze kuthumela amabhuku ayo ukuthi ohlolwa, kanti iphindze ibe netitimela letisha letisolo tingasetshenziswa. We are quite concerned, given the massive capital outlay for these new trains, that they are not being appropriately utilized at the moment. However, that cannot be viewed in isolation because, in essence, it needs the infrastructure to be recovered in order to then, if optimally utilized. Lelikomiti litawuphindze litfole imibiko yakamuva mayelana neliphenyo lolwendiwa liphiko leliphenyo emacala lakhetsekile mayelana netisebenti tePrasa letingatiwa. Lilunga laphambilini lekomiti yasodolobha kumasipala waseKapa lelibukene netekuhlaliswa kwebantu eMalusiboy nalabanye labane kulaba labayimfica lasolwa nabo baniketwe ibheyili ya 250,000 yemarandi ngamunye, kwathi ke labanye labasihlanu baniketwa ibheyili ya 25,000 yemarandi ngamunye. Imali seyiyonke ke yebheyili ingu-1.5 million yemarandi. Laba ke basolwa ngekuthinzeka ekhwabaniseni kuthenda ya billion yemarandi ngaphasi kwetekuhlaliswa kwebantu kumasipala waseKapa. Imbandzela yebheyili ifake ekhatsi kutsi basolwa bangachumani nabofakazi live nobetifundzeni tabo nakusachubeka lelicala. Ikomishana yekulingana ngekwebulili ithi lesimo lesibi labasitfole etibhedlela tahulumende eMpumalanga Kapa sicekele phasi kulethwa kwetidzingo tetempilo etigulaneni lethisemawadini ekubeleka nasetinswaneni. Le komishana ke ikhokhe umbiko ngesimo setempilo kulesifundza losekelwa liphenyo lolwendiwa ngeminyaka timali wa 2023 na 2022. Liphenyo lubukisise etibhedlela letisithupha letifake ekhatsi iCecilia Makiwane, Doranginza, Frere, Livingstone kanye neSt Elizabeth. Kunconyiwe ke kwehla kwetehlakalo tekushona kwetinswane kulesifundza. Kepha umbiko lokhokhwe ikomishana ekulingana ngekwebulili uthi kuyinsayeya kweswelakala kwetakhiwo ncanti netisebenti. Kanti lokho ngiko lokubanga kushona kwabomake lababelekako netinswane. Le komishana ikhathatekile ukuthi lokho kuhlukubeta emalungelo ebantfu. Kwezi hospitals siye kuzo zonke sifumanise into yobana kukho ingxaki ngokwesimo sesibhedlela, i-buildings zabo zindala.
yazo ne-structure sakhona zincinci azikwazi uaccommodate i-capacity yalapha e-Eastern Cape. There's an inequitable distribution of resources between public and private sector. And for us to provide universal access to health care, we need to find practical ways in which to achieve universal health care. Litiko letemphilo kulesifundza lithi konke lokhu kubangwa kweswelakala kwetimali kanye neticelo letifakwa bantfu labasola letibhedlela ngekuyekelela timfo kute kulimale noba kushone tigulane. Lo mbiko uphenze waveta kweswelakala kwabochwepheshe etikhungweni tetemphilo emaphandleni. Leli tiko litibophelele ekugcwaliseni tikhala temisebenti letivulekile. Ingano lephakeme letini lePitoli selahleke lesiphuthuma kwesemgagadleli nembulali loNgthabo Bester lapho beyafuna khona ingano lokuthi ivume ukuthi anikedwe ingcondo womshini lowatiwa ngelaptop ate ulungiselela licala lekhishwa kuleli. Bester uthi sewucele sovele ubheciwe kanzi akanato tinsita tekulwisana netinsolo labungene nato. Bester uthi angeke akhona ukutimela uma ngabe edi laptop. And because of that, Your Honor, I cannot file an application as I wish. I cannot take any litigational facts as I wish at any point to access the court. The court is digital. And if the court is digital and I have to use a third party to file an application in this court, it makes it impossible for me in my current circumstances. I'm not asking for a free will access to internet. I will showcase the court that access can be limited and can be secured in an environment that I'm currently in. Bester uthi litiko tebulungiswa lingakhona kubuka nobe ngabe yini lelicabanga ukuthi ngaba bungoti. The evidence that I require is available online. The access to internet is a completely different factor to what I request. I request access to resource. The resource can be a device that at this current stage can be easily monitored and managed and controlled without any security risk by the respondents, Your Honor, because of the fact that they have 2 members outside my door 24/7 of EST, highly trained. They do every single thing I do. I am showering in a cage. I exercise in a cage. I am completely by myself. There is no way I can access anything without them being next to me. Uqhubekile nekucela ukuthi abe ne-internet ngekhathi ejele. Guarded inmate in this country, Your Honor, it's highly impossible that correctional services would not be able to supervise a device and limited access. And all I am asking is access. Thabo Bester uthi letinsolo tekuthi wabaleka ludzaba lokuthi lubuwe kulenye inkantolo kuyo manje. Ubukene macala ekubaleka ejele semangangu eBloemfontein ngenyanga yenkhwekhweti eminyakeni wa 2022 ngaphambi kokuthi abaleke aye eTanzania nesingani sakhe Nandipha Magudumana baboshwa babuyiswa kuleli. Lo liba invunate amabhizinisi ahulumende Pravin Gordhan wamemetela ukuthi utawushiya kusebenela sive ngemva kwelikhetho lavelonke lebelibanjwe ngenyanga yenkhwekhweti. Asesibukeke umsebenzi wakhe lawendile ngesikhathi sehhovisi lembuso naseParliament. Gordhan waqala kusebenzela eParliament kepha washiya phansi kulandela ukuthi athathe isikhundla sokuba ngcommissioner wemthelisi. Wabuyela eParliament nga-2009 athatha isikhundla sokuba indvuna itemafam. Madam Speaker, today's budget message is that we are once again at a crossroads. Tough choices have to be made to achieve the development outcomes that we seek. Waphinzwa wayindvuna ilitiko letekubusa nekubambisana netindzaba tendzabuko ngaphambi kokuthi abuyele kusekuba indvuna itemafa athatha lesikhundla kuDesmond van Rooyen. This suspension of particularly the CFO and the CEO led to Eskom's downgrade. It led to its financial situation, in fact, deteriorating. You have no regrets to the fact that you agreed to these suspensions? Retrospectively? Gordhan walusa ihlelo lekutsengiswa kwamashare lang-51% enkampani etindiza kuleli SAA itsengiselwa iTakazo Consortium kepha kumange kuphumelelo lokutsengiswa kwalamashare. Ngemva kwekuhluleka kutsengiswa kwalamashare, Gordhan wasola kakhulu ngenkohlakalo. Kepha beluleke betemthetho eParliament baveta ukuthi kude inkohlakalo yabakhona nakutsengiswa lamashare. That there has been absolute transparency in this process and that all the necessary legal processes were complied with, notwithstanding the regrettable efforts by many to sabotage or undermine what is an important project in terms of recovering an SOE from the damage that was caused by state capture. Umndeni bangani laba bekasebenza nabo nabosopolitiki bahlangene lamuhla eKhala ePitoli kutawubona isithumbu sakhe.
I-ANC ibambe inkonzo yesikhumbuzo sakhe lamuhla kanti kutawuba nalenye eThekwini kusasa. Kuletinye ke nasibuye eTitolo. Inkantolo ephakeme letinde eThohoyandwe Limpopo sexwayise bameli bebasolwa ngekubambelela kuteka kwelicala lekubulawa kwebaholi beSAMU. Asikamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati nawucatsa kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Inkantolo ephakeme letinde eThohoyandwe Limpopo sexwayise bameli ecaleni lekubulala lelibukene netelamani letinzatfu takaraZuma letisolwa ngekubulala abaholi lababili beSAMU ukuthi tigweme kuphinzilitana ngemibuto lokungakalindeleki njengoba bakubambelela lokuteka kwalelicala. BoSimon Phesi Nandibuwo Radzuma babukene nelicala lekubulala boRonald Mani naTimson Musejo lebengavala umlomo ngekuhlanyela kwamasipala timali ebhange leVBS leselavalwa. Kungene labanye bofakazi boxing lelicala lekubulala kwaletelamani takaraZuma. Labasolwa babonile amacala langentuka ngamashumi lokufaka ekhansi lesikhombisa ikubulala. Kulabo lababulawa lababili baholi beSAMU Musetho naMani. Bafakazi wembuso Moses Khotso bebugcile esithunjini samani. Rikhotso ndalicwane kuledumbu nguye lo wathatha sidumbu samani lapho adujulela khona wasimikisa emakhateni ethelizini. Utshele nkantolo ukuthi wabitelwa ukuthatha sidumbu ngakho ngeke asho lokunganani ngalokwendeka. Leswi ni nga xi lemuka ni vone ku ri a ri etiveni ra ngati la a ri kona. Yes, what I've noticed it was that the corpse was lying in a pool of blood. Jaji Thokomelani Chidada umiselo litsaba kudzimate kube ngilesithathu. At 9:30 for further proceedings of the outstanding witnesses, state witnesses, to testify in this criminal trial. Lijaji livakalisa netiseki ngesombe sekuphinzilita ngemboniso advocate Gundo Litovo lomele Simon Nandibuwo Radzuma wathi sibambelele lokuchutshwa kwetinhlelo tenkantolo. Sathi setelicwaningo kulindeleke ukuthi sethule ubufakazi ngalesithathu naliphinzela licala loludzaba enkantolo. Ti-student lehlala endzaweni labatfuna iVelgenhof eNyuvesi iStellenbosch kufuthi tingabhatali litono te-student letona phambilini. Lokhu kuvakaliswe licembu le-student lebelihambisana nebatali labatimisele kuya enkantolo lephakeme eKapa kuyofaka isicelo lesiphuthumako sekumisa lenyuvesi kutsi ivale lendzawo yekuhlala yale-student letitfuna. Umbukelo ukhishwe ukhishwe lenyuvesi lwamukele ubuholi bayo uphakamise kutsi lendzawo ivalwe kanti uvete tinsolo tekutsi kunetigameko telidlame letendiwako tekufikisa ti-student letisha kulendzawo. Umkhandlu wenyuvesi uthi iVelgenhof itawuvalwa kulomnyaka wa-2025 kude ilungiswe kabusha. Uthi lokhu sicalo solushintsho lolusetifisweni tenyuvesi sekuqinisekisa indzawo lehloniphekile nalefaka wonke umuntu. It's clear from the submissions that there are elements of the Welgenhof culture that are intended to promote wholesome outcomes, like independent thinking and camaraderie, and which the university should seek to preserve. At the same time, the Stellenbosch University Council is clear that there is no space in a modern, values-based university for unacceptable and secretive practices, whether disciplinary or otherwise, that are not aligned with the university's values, its vision, the spirit of the Restitution Statement, and the South African Constitution. Kulindzeleke kutsi licembu leti-student nebatali bafake sicelo lesiphutfumako sekumiswa kwekuvalwa njengoba bathi kufutwe ngobe kunemaphutsa kanti futhi asikho sidingo sokuvala lendzawo njengoba kutawuba nemthelela lomubi kuti-student. Likomiti lokucanjwa kwemagama lale nyuvesi lithi litawubukisisa letiphakamiso tendzawo lensha bese tilindlulisela emkhandlwini. Kanti-ke itawuvulwa kabusha lendzawo nga-2026. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho uhulumende uthatha sinyathelo lekungeso yini ngenciphisa imali yekondla kuthuthwa kwabantwana besikolo umbono wakho yalandzela. Uhulumeni ngibona ngathi uyaphambuka ke uma ezonciphisa imali yokuthi ingane zidle esikoleni aphinda anciphise imali yokuthi mhlawumbe ingane ithutheke ifike esikoleni akasala kudedela lokho sekuyisikhathi samanje akusafani nakudala njengoba ingane seyijwaza ukuthi zidle nje ayiqhubeke zidle ingane isinyathelo esiyiso next lapho ngoba abantwana bese bejwayele ukuthi badla kanje esikolweni nabanye abanakudla emakhaya futhi nemali yetransport abanayo bese bethembele kule nxaso kaGovernment.
urhulumente makangayinciphisi ukutya esikolweni, makangazinciphisi izithuthi zabantwana ingakumbi ezilalini, ngoba ezilalini izikolo zikude, abantwana bawela imilambo bemkeni nemilambo. Akona ke umbono omuhle lwaba uthathile, ubeka kakhulu engcupheni impilo yezingane nemfundo yazo, esibuye ngathi ka isakhathalelwe kakhulu, sekucatshangelwa nje imali. Uma imali ishoda kufanele anciphise inkampani ayibambele uhulumeni ekuthutheni izingane zesikole. Leyo izokwenza ukuthi abantwana abaningi balise isikolo, ngoba abantwana abaningi bathembele ekudleni kwesikolo. Abantu abaningi bayathaka, abantu abanzima basathaka. Kunebantwana lababukane netinkinga letimatima, kumele ukuthi basitakale. Lona ke ngumbono ombukeli SABC ngeke ethweswa ukuphendulela ngawo. Tindzaba letimnanzi ke kubashayeli betimoto njengoba lenyanga letawetfasa kulindzele ukuthi inzengo ya petrol i-unleaded 93 ne-leaded 95 kulindzele ukuthi ke yehle nga R1.18 na R1.20 litha. Idizeli yena kulindzele ukuthi yehle nga R1.10 ilitha, kanti ke iparafini kulindzele ukuthi yehle nga R1.04 ilitha. South African motorists can expect another significant fuel price reduction to kick off summer. Based on unaudited data from the Central Energy Fund, both grades of petrol, diesel and illuminating paraffin prices show substantial decreases that will further reduce fuel costs off the back of 4 consecutive decreases already in 2024. According to the data, unleaded 93 will decrease by around R1.18 per litre and unleaded 95 will decrease by R1.26 per litre. Diesel is set to decrease considerably by around R1.10 per litre, with illuminating paraffin also decreasing by around R1.04 per litre. The forecast reductions in unleaded 93 and unleaded 95 will bring this fuel cost down to prices last seen in March and April of 2022. The expected reductions can be attributed to significantly lower international product prices, the strong performance of the rand against the US dollar also playing a substantial role in the forecast reductions. Kanti nasibuka timakethe tetimali irandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye mave. Asesithi shavu ke mbombela sive kuthi Sibusiso Mahle tipi lethambe embili letiphume embiteni kulikwala FM. Sibusi yeva ke ukuthi lamuhla neskopa njengoba yasitawusukumisa liphenyo kulandzela imbiko yebetindzaba yekusetshenziswa budlabha kwetimali etikweni letemfundo eMpumalanga. Tithini namuhla? Ishonele Dora nelisimba lakho washokwe uyishaya ke esikhongosini namhla ke kuhlele liphuma embiteni. Sinelikomiti libuye kuphathwa kwetimali tembuso Skopa kulesifunda seMpumalanga njengoba ke babheda ukuthi bayosukumisa liphenyo kulandzela ke imbiko yebetindzaba lapho kubikwa ukuthi litiko letemfundo kulesifunda seMpumalanga lisebenziseke imali budlapha ngalesikhathi kulungiswa ke emahhovisi alelitiko emgwenya kanye amazana ngaphandle kwelidolobha leMbombela. Ngazweni letulu kwaloko inyoni yabafundi kuleli level eNingizimu Afrika ku South African Union of Students libita ke bafundi ukuthi bafake imininingwane lokungeyona ngabe ke bafake icelo tekulekela sikhwama sebafundi eNSFAS njengoba ke kufakwa nathi ke icelo kuyavulwa ukuthi matvude. Siboleke indlebe emlendlela wensimbi esithuba simathe ensimbi esikhombisa kumsakato lokwala FM. Angibonge Dora nelisimba lakho nzoma malehle kwembukele ekhaya. Asibonge kakhulu Mahlalela tingayo ke talamuhla sihlangene futhi ngalesine ngesikhathi lesifanako kanzi ke dikhona kusasa ngelwimi lesindebele simo selitulu siyalandzela nanobandile. Nobandile sikwamukele siyabona nje ukuthi ihlobo liyethwasa kani kunemakhada tithini talamuhla. Hayi ke simo selitulu vele singathi asitholakali kahle ngoba ngikhani kungena lihlobo kodwa ke tingivula letinhle selicalile kule mithinye tindzawo lokusho ukuthi ngilokuhle lokho. Siyamuva ke nobandile nasibethe itolo ukhona utawethula simo selitulu lesigcwele.
Nginibingelele ngiphindze nginamukele kunasi isimo selitulo babukela emakhaya sanibonani nasibuka namhla kusihlwa sibona ngathi ihlobile lapha eningizimu yelive kanti kubonakala amathuba emvula labonakala kola ngagcina sayafoya khona ku80% la eLigwini babukela emakhaya kanti letinye izinto zawafika khona ku60% kwehlela endance lapha eMpumalanga Kapa babukela emakhaya sibona khona langeni lakusasa siyabona usolabele silenzayo lo mathuba emvula sekabuyela eLigwini babukela emakhaya eMpumalanga Kapa kanti kwehlela endance lapha eNtshonalanga Kapa ngagcina sayafika khona ku30% umoya ufike lapha ku35 kilometers ngeli awabukela emakhaya stress sibuye khona eSouth African Weather Service so silithuma kakhulu kulenzawo babukela emakhaya shothi sicaphele kanti ke elengeni lakusasa kubonakala kusina khona kunebhebhethawo bemlilo lokubonakala kuletinye indzawo elidiphakeme kushona ukuthi sicaphele sebenzisa umlilo ukuze singadali itingoti kanti ilwandle luthukuthele lapha eningizimu yelive babukela emakhaya ukufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku13 nyulo 26 kanye neCarltonville Vereeniging ngacala ku11 nyulo ku27 lapha ePitoli lihleti khona ku27 nalo kanti sinyukela khona lapha eLimpopo musina uhleti khona ku38 Polokwane ngacala ku59 nyulo 32 kanti Bokopane uhleti khona lapha ku33 sehlela indansi Mpumalanga Sikhukuza uhleti khona ku37 Bombela uhleti ku33 Emelo uhleti lapha ku26 sehlela endansi esifundeni salapha eKwaZulu Natal abavakashela lapha ku24 Pietermaritzburg uhleti ku25 kanti Kroonstad ihleti khona lapha ku24 Richards Bay ahlinyukele lapha ku28 eMpumalanga Kapa lapha enzaweni lapha eMthatha uhleti ku25 Kuman uhleti lapha ku20 lihleti khona ku28 babukela emakhaya singena khona lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town lihleti khona ku16 Worcester uqala ku7 anyulo ku17 Beckford West uhleti lapha ku24 lapha esifundeni sefle esikhulu nato tonke lapha enzaweni yapha eAppington ihleti khona ku27 Kuruman ihleti ku25 kanti iCalvina ihleti lapha ku25 babukela emakhaya enzaweni lanzelako lapha eFree State ihleti khona sesobe ihleti khona ku28 Kroonstad ihleti ku24 kanti Welcome ihleti lapha ku25 enzaweni yegcina lapha eNorthwest lapha esifundeni sefegcina emakhaya Otterstone ku28 kanti Taung ngicala ku12 inyukulo khona ku26 Vryburg uhlete lapha ku31 liyashisa kuleyo ndzawo kungathi ngiloko lengiphathelona bulalo kuhle nisalani kahle